Hilolostro YouTube channel la hilesh godi tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Eka siku ra tolo ku ri siku ra vu-11 Mawuwani kwala ka lembe ra 2023 naswona hi tivisiwe ximfumo leswaku ntlawa wa Limpopo Poison lowu katsaka Benny Mayengani the president, Rhangani the producer na Dr. Joe Shirimani se wu vuyile, leswi ku nga mhaka ya kahle swinene. Kambe hambi swi ri tano loko hi karhi hi kamba kwala ka swiyenge swa mabulu hi ku hambanahambana ka swona swi tikomba ingaku ku na vanhu lava va nga swi amukeliki ku va ntlawa lowuwani wu kumeka wu va wu pfukile, kasi va kona lava va swi amukelaka hi mandla mambirhi, lava va kombisaka nyanyuko kumbe ku swi tsakela leswaku ntlawa lowuwani wu kumeka wu va wu pfukile. Xivutiso lexi nga kona i ku xana i yini lexi nga va ku xi endli leswaku ntlawa lowuwani wu kumeka wu va wu pfuxiwa. Hi ta tsundzuka leswaku hi lembe ra 2021 Benny Mayengani the president, Rhangani the producer na Dr. Joe Shirimani a va rhambiwile exitichini xa Munghana Lonene FM a komba ndlela eka nongonoko wa Dzumba na Mina lowu a wu fambisiwa hi DJ Matt, naswona ku vi na ku phahlelana Marieta. Kambe mhaka leyi a yi sele a ku ri ku xana ntlawa wa Limpopo Poison wu ta pfuka ke. Ene hi ta tsundzuka leswaku Benny Mayengani the president va vuli leswaku ntlawa wa Limpopo Poison a wu nge he pfuki hi mhaka ya ku Benny Mayengani u titirhela swa yena, Dr. Joe Shirimani va titirhela swa vona, kasi na Rhangani the producer u titirhela swa yena. Kambe hambi swi ri tano vanhu va holova va tlhela va rivalelana. Ku fana na hi rona siku rero va kumeki va phahlelana Marieta, a ku lo sala ku va va twanana leswaku xana ntlawa wu ta hetelela wu pfukile ke, laha Benny Mayengani the president va nga tlhela va vula leswaku sweswo swi ta bohiwa kumbe xiboho xexo xi ta tekiwa hi vurhangeri. Se hi ku hi siku ra vu-11 Mawuwani se hi tivisiwe leswaku ntlawa lowuwani se wu vuyile. Leswi swi vula leswaku vurhangeri se byi twananile leswaku ntlawa lowuwani a wu wina kambe. Kasi xin'wanyana lexi nga va ku xi endli leswaku ntlawa lowuwani wu kumeka wu va wu vuyile i timhaka ta ku fambelana na tipolotiki. Ha swi tiva leswaku Benny Mayengani the president va simeki vandla lerintshwa ra tipolotiki ra AADP. Lexi ku nga va ku ri xona xivangelonkulu lexi nga endla leswaku ntlawa lowuwani wu kumeka wu va wu pfuxiwa. Hi ta tsundzuka leswaku loko u ri eka vandla ra tipolotiki u fanekele u kuma seketelo kusuka eka vanhu hinkwavo. Leswi swi nga vulaka leswaku loko Benny Mayengani the president tanihi murhangeri wa vandla ra AADP va nga ri ku twananeni na Dr. Joe Shirimani, va nga ri ku twananeni na Rhangani the producer, swi veka vandla eka xiyimo xo ka xi nga ri kahle. Hi ku eka vanhu lava faneleke va seketela vandla leriwani, van'wanyani va vona i vaseketeri va Dr. Joe Shirimani, van'wanyani i vaseketeri va Rhangani the producer. Se loko va endli ntwanano kumbexani va va na ntirhisano, sweswo swi ta veka vandla eka xiyimo xa kahle. Kambe loko ndzi swi xiyisisile swi tikomba ingaku vaseketeri vo tala lava nga twananiku na xiboho lexi i vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post, vaseketeri va Benny Mayengani the president, vaseketeri va Dr. Joe Shirimani na vaseketeri va Rhangani the producer. Mhaka leyi va le ku twananeni na yona swinene. Xana loko va karhi va tirhisana swin'we vakulukumba lava swi ta va vuyerisa yini ke? Loko ho tsundzuka hi lembe ra 2011 loko ku vumbiwa ntlawa wa Limpopo Poison ku vi na ku cinca eka vunanga bya Xitsonga. Ku fika na namuntlha vunanga bya Xitsonga byi kumeka byi cinca hikokwalaho ka ntirhisano wa vona. Se ndzi nga vula leswaku leswi ntlawa lowu nga tlhela wu vuyelelana nakambe swi ta va veka eka xiyimo xa kahle hi tlhelo ra ku va va antswisa kumbexani ku tlakusa vunanga bya vona. Xin'wanyana xivutiso xi nga kona i ku xana Hlavu the Gupta u ta wela eka ntlawa lowu ke? Mina hi ku vona ka mina na leswi Benny Mayengani the president a va vulavurisa xiswona, ndzi vona ingaku Hlavu the Gupta u ta kumeka a hoxiwa eka ntlawa lowuwani, u ta va un'wanyana loyi a nga ta engetelela eka ntlawa lowuwani. Mina hi mavonelo ma mina ni vona ingaku Hlavu the Gupta na yena va n'wi dinga eka ntlawa lowuwani. Loko ho languta Hlavu the Gupta kusukela loko a karhi a tirhisana xiyimbeleri Benny Mayengani the president u tirhe kahle swinene. Se hi mavonelo ma mina ni vona ingaku swi fanerile leswaku Hlavu the Gupta na yena va n'wi chela eka ntlawa lowuwani. Loko ho languta Dr. Joe Shirimani i munhu lonkulu, kasi na Rhangani the producer na yena i munhu lonkulukumba. Se na munhu lontsongo na yena wa laveka leswaku a va kona eka ntlawa lowuwani.
se ni vona inga ku Hlavu the Gupta u ringanerile leswaku ri a nga va yena loyi a nga va ku lontsongo na yena a nga ta kota ku nyika mavonelo ma yena loko va karhi va humelerisa vunanga lebyiwani. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi I channel ya n'wina ya ka Gasa. Dilolostro. Ndambavisa maloba.